Dobar dan. Hvala na veličanstvenom uvodu. Ja sam vas sljedeći pacijent ovdje i tu je moja motivacijska prezentacija. Kad su me tek zvali na ovaj HAKOM 5G dan, ja sam zapravo gledao kao iskreno ono što ja radim nema pretjerano veze sa 5G-om, u smislu mi radimo neke igrače konzole, neke telefone, jedno smo ih napravili da rade zapravo sa 4G tehnologijama, ali onda su mi objasnili zapravo da je ovo neki manifest modernih tehnologija i motivacijskih stvari općenito, što je zapravo 5G akronim za motivacijske stvari i moderne tehnologije. Nešto slično kad kažete blockchain, pa eto, ovo je moja motivacijska prezentacija. Sad za početak da se predstavim, imam 20 godina i dolazim iz Karlovca i trenutno vodim startup koji se zove Circuit Mess. Startup ime dolazi od dvije riječi. Od riječi circuit, što znači sklopovlje, zbog toga što radimo elektroničko sklopovlje, i od riječi mess, zbog toga što nam je firma u neredu, pa onda bio logičan ovaj naziv za našu tvrtku. I ono kako smo krenuli je sa ovim tu proizvodom, ta igrača konzola koju sami sastavljate, koja se zove MakerBuino. I cijela poanta je u tome da je to nešto slično onom originalnom Game Boyu iz 89. Dakle, jednoj retro igračoj konzoli, ali ga sami sastavljate u smislu da trebate nešto naučiti o elektronici, programiranju, o tom hardveru prije nego što možete zaigrati igrice na njemu. Dakle, to vam ovako izgleda. Dobijete šeraf cigara, unutra dobijete lemilice i cijela poanta je u edukaciji, a ne zapravo tom gamingu. Mi zapravo više tu navlačimo mlade generacije na elektroniku i STEM kroz gaming. I u konačnici za nagradu dobijete ovako te neke cool retro igre koje nisu ubojene, nisu nešto pretjerano posebne, niti su zapravo bolje od onoga što danas svako dijete ima na iPhoneu, ali cijela je poanta u tome da vi njih možete i sami programirati i nešto naučiti o toj elektronici, programiranju, softveru, hardveru, načinu na koje funkcioniraju mikroračunala i da, to je zapravo to. I ono što je zapravo tu bila cijela poanta i kako smo mi došli na tu ideju, ja sam taj prvi MakerBuino složio tako čisto iz zabave, jer mi je bilo zabavno malo se zabavljati s tim elektroničkim komponentama, ali nakon nekog vremena skužio sam zapravo postoji velik problem u tome što danas sve više djece i mladih provodi jako puno vremena pred svojim mobitelima, pred svojim tabletima, pred igračkim konzolama, trošeći vrijeme, na video igre. Sad neko istraživanje nedavno kaže da je to oko 6,3 sati tjedno, sad to je nešto malo više kod dječaka, manje kod djevojčica i tako to. Uglavnom to je dosta vremena. I sad ja sam razmišljao kao što kada bismo dio tog vremena mogli pretvoriti u neki edukacijsko vrijeme gdje bi mi mogli to konvertirati, to igranje igrica u neko zapravo prividno učenje koji nije toliko dosadno kao neka škola koju svi smatraju dosadnom. I tako je došla ideja za MakerBuino. I ono što zapravo bih htio tu sada vam svima objasniti je da je to zapravo krenulo jako, jako skromno. Taj cijeli proizvod je prvo krenuo ovako. I ja sam počeo to slagati negdje u osnovnoj školi. Ono što je super što živimo u 21. stoljeću gdje sam ja mogao s interneta na eBayu kupiti neke komponente, gdje sam mogao otići na tutoriale, mogao sam otići na različite stranice poput GitHuba koje su pune open source softvera, gdje sam ja mogao odmah zapravo nakon par tjedana složiti nekakav prvi prototip tog proizvoda, nešto što bi prije možda 10, 20, 30 godina trebala soba inženjera i ne znam koliko stotina tisuća dolara da biste mogli doći do nečeg takvog, do nekog proof of concepta. I nekako nakon toga to se počelo razvijati čisto kao nekakav hobi. Ja sam preko vikenda malo se zezao sa tim igračim konzolama, sa komponenticama. Ovo je bio neki prvi prototip MakerBuina koji je zapravo nalikao na igraču konzolu i šta se dogodilo, ja sam to jedanput slučajno odnio na sam inovacije u Karlovcu i ljudima je to bilo onako hit, kao zapravo njima je tamo falio neko, pa čuli su da se ja bavim s nečim, trebali su popuniti program, pa su me zvali, ali ljudima je to bilo hit kao ajme, ti si to sastavio sam, ja sam mislio da samo elektroničke uređaje slažu roboti, vanzemaljci i ostali ljudi koji su završili 10 magisterija. I to me nekako motiviralo da zapravo vikendima i u slobodno vrijeme nakon škole nastavim raditi na tom proizvodu i došli smo do ovak neke stvari tamo 2016. godine kada je to počelo izgledati donekle lijepo, kao već je počelo nalikovati na neki komercijalni proizvod u smislu da je imalo tiskanu ploču, imalo je nekakve tipkice u bojama, 3D printano kućište, svašta nešto. I sad sam ja rekao, dobro, ok, to je fora, možda bi ja to mogao pokazati svijetu, ja bi to htio odnijeti na najveći sajam tih uradi same elektronike, tih makerskih stvari u Rimu i skužio sam da mi zapravo treba tu nekakva promocija, pa sam otišao na postermaker.com, napravio ovaj super plakat na kojem sam objasnio da je ta igrača konzola jako wow, cool, retro, fun i izložio to na sajmu, odnosno na Maker Fairu
u Rimu 2016. godine. Nakon toga sam dobio jako puno medijske pokrivenosti od velikih poznatih svjetskih medija, poput Karlovačkog tjednika, koji je inače najpoznatiji tjednik u cijelom Karlovcu. Evo, kao što vidite, vrlo su ponosni na to što je Karlovčanin predstavio taj projekt. Sad nije Hrvat, to je jedan ovako mikroklima gdje je bitno je ko je iz Karlovca, a tko nije. I hvala Bogu, tu stvar je vidio moj dugogodišnji prijatelj Tomislav Car. On inače ima onu tvrtku Infinum, tamo što radi na neke aplikacije i sličice na mobitelima, ali on inače iz Karlovca i živio je dosta dugo prek puta mene i on je meni davno još dao neke donacije za neke komponente za natjecanje iz robotike, svašta nešto. Uglavnom, njemu je to palo za oko zbog toga što čita Karlovački tjednik, valjda to morate raditi kad ste u Karlovcu, i rekao je: Albert, to je jako interesantno, možda bismo mi to mogli nešto napraviti zajedno, u smislu da ti ja dam neku početnu investiciju pa da taj proizvod zapravo komercijaliziramo. Sad ja nisam bio skroz siguran u to, kao moram ići na faks sljedeće godine, sad sam već 3. 4. razred srednje škole, rekao sam: dobro, aj može, idemo nešto tako probati, i počeli smo pripremati taj proizvod, počeli smo snimati neke videe, jer skužili smo da nam treba neka malo bolja promocija i malo smo ga poljepšali, stavili smo ovo prozirno kućište, farbali smo ga u crveno, jer kao ljudi vole crvenu boju iz nekog razloga, zelene tiskane ploče su samo dosadne, i odlučili smo to pokrenuti na Kickstarteru. Sad, za one sve vas koji ne znate što je Kickstarter, to je jedan crowdfunding servis, tamo obično ljudi koji imaju neku ideju, neki proizvod, ali imaju 0 novaca, onda odu tamo i izlože taj svoj proizvod i kažu ljudima: ako vi mene podržite, ako skupim dovoljno novaca, ja ću moći napraviti to, napraviti testnu seriju neku, svima vama poslati taj proizvod, moći ću ga zapravo crowdfundati. Crowdfunding, to znači zapravo, dolazi dvije riječi crowd, što bi značilo rulja, funding, financiranje, dakle praktički rulja vas financira. To je ruljno financiranje. Mislim da sam sad izmislio tu riječ, ali dobro. Evo, uglavnom stavili smo to na Kickstarter. Ok. Primit ću nagradu za lingvistiku kasnije. Baš sam u elementu danas. Pokrenuli smo kampanju ovdje na Kickstarteru 2017. godine, stavili smo cilj od $10,000, jer smo izračunali u Excelu da je to nekakav minimum, da nama to uopće bude isplativo, toliko moramo tih konzola prodati. I šta se dogodilo je da samo u 3 dana smo mi dosegli taj cilj, do kraja kampanje su nama ljudi dali $100,000 za te naše stvari, i to je onak bio velik uspjeh, kao jako velika stvar. Znači, imam 18 godina, svi frendovi misle da sam sad mega bogat zbog toga što sam dobio $100,000, u Karlovačkom tjedniku pišu: mladi karlovački genijalac, sjedem u $1,000 na račun, što naravno nije tako zbog toga što nismo to napravili zbog novaca, niti nam je nešto puno ostalo novaca nakon toga, ali ono što je na meni bilo najbitnije osobno je ovo tu dolje stvara. To je da su nas najviše podržavali ljudi iz SAD-a, Velike Britanije i Njemačke. Tu su onak neka tržišta gdje mi nismo nikad uopće imali utjecaj. Dapače, ja nisam nikad bio u SAD-u, Velikoj Britaniji, u Njemačkoj sam nešto bio, ali sumnjam da su me zapamtili. Tako da, to mi je bilo zapravo hit zbog toga što sam tada shvatio da nas nisu podržavali ljudi koji su bili neki susjedi, koji su bili neki frendovi, neki iz Karlovačkog tjednika, iz redakcije, nego su zapravo bili potpuni stranci koji su prepoznali neku vrijednost u tom proizvodu i odlučili su investirati, odnosno dati svojih $35 za tu konzolu, bez obzira na to što je priča bila skroz čudna i zbog toga što sam to radio ja kao neki klinac iz Karlovca. I tada sam zapravo skužio da možda to ima nekog potencijala, i praktički nakon toga sam se nastavio baviti time. Prodali smo sad već preko 8,000 konzola, imamo različite svjetske distributere u skoro 40 zemalja svijeta. Napravili smo jedan novi proizvod što je neki mobilni telefon koji sami isto sastavljate, gdje smo ispustili dušu da ga razvijemo, i ono što je najbitnije da sad nisam samo tu ja, nego imam tim ljudi koji mi pomažu u dizajniranju, u proizvodnji, koji nose tu neke svoje kreativne ideje. Tu bi se još prije nego što odem s pozornice htio osvrnuti na 3 stvari, a prva je, dakle, pitaju me često ljudi kao: ok, Albert, ti si sad napravio neki uspjeh, što onak je zapravo vrlo relativno, jel, mislim, šta je sad uspjeh za mene, nemam pojma, ali definitivno je to neka pozitivna priča, u smislu daje na neki način meni nekakvo zadovoljstvo, mogu širiti pozitivu, to je nekoj maloj zajednici tamo u Karlovcu, to se širi, uspijemo nešto tu novaca zaraditi, ali pitaju me često kao: jel planiraš ti to preseliti sad negdje van, Njemačka, Velika Britanija, SAD, kao svugdje bolje nego u Hrvatskoj. I onda općenito ono što ja kažem ljudima, ja nisam neki pretjerani patriot i nemam sad nekakve nagone sad da ću ostati u Hrvatskoj čisto zbog toga što sam hrvatskog podrijetla i zato što se jako veselim kada vidim našu zastavu, ali ja ne vidim nekakvu pretjeranu prednost u tome da ja sada to preselim negdje van. Dapače, ja u nekim stvarima vidim čak i hendikep i prednost u tome što sam ja pokrenuo startup ovdje. Na primjer, imam nekoliko frendova sada, kako se već neko vrijeme krećem u tim krugovima, koji imaju startupe po različitim zemljama
zemljama u Europi i u svijetu. Neki imaju SAD-u, neki imam jedno koji ima u Francuskoj, jedno koji ima u Finskoj, kužiš, i ono što je interesantno je da mi smo nekako pokrenuli te startupiće približno vremenski, ali moj startup je uspio jako puno više narasti nego ti njihovi. Sad to je iz puno razloga tu vjerojatno i zbog sreće i zbog svačeg nečeg, ali također zbog toga što vi kada ste tu u Hrvatskoj i možete ovakav nekakav biznis pokrenuti za kikiriki u usporedbi sa, na primjer, koliko biste trebali platiti nekog programera ili nekoga na minimalac uopće staviti, na primjer, u Njemačkoj ili Francuskoj. Mene to zapravo jako akceleriralo. Ja sam mogu pokrenuti tak nekakav startup, tak nekakav biznis, a praktički zahvaljujući tehnologiji, zahvaljujući tome što sve prodajemo preko interneta, mi ciljamo na istu količinu ljudi, na isto globalno tržište i isto smo zapravo pametni koji netko koji je u Francuskoj, koji je u SAD-u, i u tome zapravo ja ne vidim nikakav hendikep, nego prednost. Istina je da tu ima neki drugi stvari, malo mentalitet ovdje kod nas je malo te znaju ljudi odgovarati od određenih stvari i to je druga točka koju bi se htio dotaknuti, je da kad sam pokretao ovdje biznis, najviše što mi je zapravo smetalo je da sam dobio jako puno negativnog feedbacka. Obično bi to trebali ljudi shvatiti kao nešto pozitivno, kao aha, gle, on pokreće nešto, on će imati nešto svoje, on je našao nešto što stvarno voli raditi i to će mu možda zapravo generirati neki novac, on će ići sa smješkom na posao, a neće raditi na nekom poslu koji ne voli, koji ga uopće ne ispunjava. Ali ovdje tu nekako u ovoj zapravo cijeloj regiji ljudi su dosta, vole živjeti ziheraški, nekako boje se tog nekog neuspjeha i svi su samo u tome vidjeli kako će to sve izgoriti i zapravo samo su vidjeli nekakvu tu realnost u kojem to sve propada i ja sam jako nezadovoljan i propustio sam, ne znam, fakultet i šta te ga znam kakve sve bitne stvari. Tako da, to je nešto što ja htio poručiti, kad pokrećete bilo šta svoje, ne mora to uopće biti biznis, da hoćete naučiti svirati gitaru, da hoćete nešto promijeniti u životu, da hoćete promijeniti posao i to, generalno ljudi će vas ovdje odgovarati zbog toga što jako svi vole taj nekakav pristup sa minimalnim rizikom, a to je ujedno i najlakša linija otpora. Znate kako kažu, ko ne riskira, taj ne profitira. Da se ja nisam na to odlučio, jednostavno ne bi mogao znati šta bi mogli iz toga izaći. Moglo je to propasti, još uvijek može, tako svaki biznis funkcionira, ali čak i da sve to propadne, ne bi mi uopće bilo žao zbog toga što sam toliko naučio iz cijelog tog iskustva i toliko mi izgradilo kao osobu, mislim da bi pa praktički svako bi trebao proći to. I treća stvar još koju bi se htio dotaknuti je to da nekako kad si razmišljate da li želite pokrenuti neki projekt, neki biznis, neki bilo šta zapravo danas u 21. stoljeću, mislim da nije nikad bio bolje vrijeme za pokrenuti nešto svoje, nije nikad bilo bolje vrijeme za raditi nekakvu elektroniku, jer jednostavno zbog tih napredaka od tehnologiji toliko je to dostupno, toliko su informacije dostupne, moja generacija ima toliko stvari koliko tipa moji roditelji to nisu imali i mislim da nekako mentalitet kaska zapravo za time, a trebamo se nekako iz toga izbaciti, trebamo shvatiti da tu više nije bitno uopće ni koje si rase, ni gdje živiš, ni koliko novaca imaš, jednostavno ako nešto želiš, ti praktički danas samo trebaš imati volju da bi nešto naučio. Na neki način neznanje danas je zapravo izbor. Kao ti ne možeš danas birat da nešto ne znaš, jednostavno proguglaš to, naučiš, moj cijeli biznis je na tome zasnovan. Da, i to je cijela prezentacija.